کوردستانیه. جنابند نوچه انا رادیو دنگ گل دنباش گودارنجا ایرو 13 طباخ 2025 چهارشنبه لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 اما نوچه اندناو روژه ده پیشکش بکن دم آزادی ریبرا پوی فرماندارن هپگ مراد کرایلان کالا اندام کمته ناوندی پکک و فرماندار اکادمیا اپولو کوچرو اورفاکر کرایلان آنیزمان کو فرماندار اکادمیان اپولو کوچرو به سکن و جیان خواه یک جنونرن هر دلسوز ای خطا ریبرا پو بو ولکی پرد خواند اولی کوچرو لور قدری سال که دمه ساعت سروکتی یعنی دوره دبینه پشت دوره جی لهورگونه داد دمینه یعنی بوه ده ساعت ریبر آپو دا او سال مایی یعنی ریبر آپو پیوانی وی خطاوی چیه نه چیه یعنی هر حال دور دا فهمده که یعنی با نه ایشیدی مالباتی و مروانتیه و ایشکی ایدئولوژیک و پیوانانه ریگازانه دبی تو خدان ریگاز بی یعنی پرنسیپ بی وی فیر دبی و خدوه دا کردکی واسا اساس نوارو که فکره چیه دوه دا خوازه کرانی چیه که و بوه هولدانی خواه چیه دبی واسا وسازی بی جور نمو روسیان دار زلتی چکر دمکی زل دمه پشتی ویج زل برواسی اهلت زار است بی تایبتمندی خواه هری اساسی واسا دسپیک پروردار ریبر آپودا واسا پیوانی گرتی واسا بیجن خطی ناسکری ویدا پر گریدای دما ده سیستم لشکری دا حوال کوچر و حیا فرمانداری ایالت هات هری داوی فرمانداری ایالت گاره بو لی بیتر خبات و کداوی ده پرورده دا زیده چه بو و حالی خواهی هری گرینجی ذکر و فکر یک بو یعنی مرو کنه بیجه فکر و ذکر یک بونه دا کسی که لپیش بو بلکه پر حوال وسانه اپوجی همه وسانه فکر و ذکری خواه یک که بکی تک تو کس نوصابه هنک نوصابه اما مثلا تایبتمندی حوال کوچر و یه هری اساسی چیه یعنی فکر و ذکری خواه یک خواه خطه دا خطا ایدئولوژیک رخصنی دا کرکرنک چه کرو و بوی هاوی یعنی خواه کرو وکی نفره که آنجی میلیتانه که آپوگری به پیوان پرنسیپ یعنی طرز جیان خدا پرنسیپی خواه اساس بود بوا سکنی خواه واسا جدی واسا کورانیا کاهی واسا لوبا لیتی دا نینه جوردی واسا کاریر خواه مذکرین نینه و آلا تکوشینه یا فرماندار نورتین صوفی هر تم بلند به گازیان روژاوا ده مراسم فرماندار رمزین نورتین صوفی ده آخوین و وها گوتن فرماندار نورتین صوفی دلسوز هوالن بریندار و گازی بو
ام وک شروانن هوا صوفی سوز ددن ام تکوشن آزادی دوام بکن اما وک هوالن گازی قد نهلن علا برخودان و تکوشن یا فرماندار نورتن صوفی بکوه عرده و علا تکوشن یا فرماندار ما هر تملوار عیدان بلند HBDH صوفی و کوچرو و لهر انیه و لهر دره بیجن کمیته رهبر HBDH بداخوانیه که فرماندار نورتن صوفی و اندام کمیته رهبر PKK و فرماندار گریلا کوچر اورفا ببیرانی HBDH وعده بیجه هفره نورتن صوفی د دمان هری دجوار دا ارکه پاراستن و رخستن کرنا گل گرد سرملی خواه فداکاریان کلینیم پیش کرن نه تنه سرکتنین لشکرنه ده همان دمه ده بو سمبول اراده هفپاریا گلان بویر انگی مورا خواه پاشروژان آزاد یا گلان دا هفره کوچر و اورفا جی زیدتر 28 سالان لچیاین کردستانه به فداکاری اکمازن تکوشن کر هم د عالیه ایدئولوژیک و هم جی د عالیه لشکری در رورتیه که میناک نشانده آسویم به هزاران میلتانم فرح کر و بسبر اصرار و دلنزمی لسر خط آپویی کار کر کوچر اورفا وک فرمانداره که جبو ما بو ریگه اک HBDH هر داوی گوت هر دو هفرین ما جبو آزادی و رومت گل خواه لینین جدا لی جبو همان ارمانجه جان خواه فدا کرن برانین اوان جبو من نشانه اسبرو جن سرکتنینه اما آرمان جان آزادیه که نورتن صوفی و کوچر و اورفا جبو وان تکوشیان به سرکفتن تاجدار بکن دایکن آشتیه ین آگری جا آجانس مزاپوتامیه را بانک کرن بانگا آشتی و جواک دموکراتیکا ریبر اپو نرخاندن دایک دبیجن بلا دولت ری آشتیا وکه تا 15 ساله مراد حبسه دانه بایکی گرتیا ده زورن دست دشمن دانه دبن زندان دانه ام نزانه به چه کاری نه کارم به اوچاقی هرم قواتا متنه کارم به عربی هرم ام خراسا کاری بود که ام ده سرعت خازن ام ده حس که ام بیشه نکشینه ده ام بارش خاز برا ده تشتی رم ببین ده ام نخازن ده هر سری جو وستیانه که من نخاپینه من قاندل میش نه که اینجا که گیری آدمی خود نبیجن دوام کردن چه ویرند هر ایشالا یا دولت به پواجه چه دو جار سه جارا چویا کتیا مرگی نوا اوادال کاری خو گریه گیری آدمی خو نبیجن مجا که نخاپینن امجی به یکی خازن یعنی ما ابقا ایشا گران کشندی از خوب کاری منها به تام کتیا 16 ساله اون 20 سنه خلاص کردیه حاجی کاسه حاجی درد اولادی تو آجی زانه برویشی دوست کرد نه مربوط زعم مروکی تمیز بود زعم مروکی تو بیج زانه بود زعم مروکی و نیزی 5 سالات گرتنی ها دوی دریج لی نسک چه تر بود ها اما کمسنم خو که رنده برای کمسنی بقدینه که مثلا قدینه برای بکه دا آخر هکذ ببی حال خود ها دا آتا چیت کن برای هکذ دا دوغری چه به دوغری بکن های بریانی دا با قراشی ملاسی تو چه نبتش چه نبت ها برا دوغری چه به آتا چه ده پاک چه بد ها انشالله خدای رند که کره میش بی کره والاش بی هکاش بی بنا بری هفته دستیق بنا هفته دا با دوز به دا برا دوز بد ها آزادی رهبر عبدالله اوجالان دوزا گلن آزادی خوازه جنن جوانن کانتون رقایه ده دکلدار آزادی عبدالله اوجالان ده آژانسن را آخوین اندام یکتی جنن جوان مرام محمد واد بیجه جبو پکانینا ویه که رول جوانان گرینگه به تایبت جی فهمکرنا فکر رهبر عبدالله اوجالان راستو پراتیزه کرنا و حفجه جبر کو فکر رهبرتی همان بنگهین تفگر کرنا جواکانه دوی جبو آزادی رهبرا پو تکوشن وره بلند کرن جنا جوان ابناو نور محمد جی دا خفتن خدا باله دکشن سر وان خالان ارکام جوانان اوه کو ام تکوشن خواه مزم بکن حتی داویل تجریت بینن و رهبر خواه دناوا خود ببینن عمل بر خواه بدن ام دره انسیاتیف سیاسی و جواکی ده کار دکن اما بونا خواه وکی شرکن بنگهین این آشتیه نشان دادن نه وکی قربانیان شر و آلوزیان
جنا جوان حیفا کردو جی افتشت کتن جنین جوان خودی و هزنه کو ببن چالکوان سرکیان پیکانین آشتیه او بشکاندن بیدنگی و رد کرن ذهنیت دستلاتاری مر پیکانه لئیدره اتولیه ایدئولوژیا رزگاریا جنه مجلس جنان DBP لئیدره اتولیه ایدئولوژیا رزگاریا جنه لدارخست جیگر ev serokên giştiya DBP Naringez Gör da atölye da axivî û got di deman berê de navenda jiyanê jin bû. Di serdema neçirvanî komkeriyê de berhem radestê jinan dihatin kirin û jinan jî bi awayekî wekhev li her kesî parve dikir. Piştre dewlet derketin holê. Jinan derman çêdikirin, her tişt ber destê jinan re derbas bû. Lê belê niha navê jinê tune ye. Jin carnan di perestgehan de, carnan jî di kelahan de hatin hepiskirin. Piştre jî malan de, li kargehan de hatin hepiskirin. Birêz Abdullah Öcalan 5 xaldanî pêşiya me û bi van 5 xalan rêya rizgariyê jinê û civakê daniye pêşiya me. Li Mêrsînê 11 kesin ku êrîş pêkanî bûn serbest hatin berdan. Li Mêrsînê 11 kesin ku ji bera xeftina bi Kurdî êrîşê malbateke kiribûn serbest hatin berdan. Piştî êrîşê 11 kesin ku nasnameya wan hat tespîtkirin hatin minçavkirin. Ne kes ji piştî îfadeyê li emniyetê serbest hatin berdan û du kes jî sevkê dadgehê cezayê sulhê hatin kirin. Ew jî bi şertê kontrola adlî serbest hatin berdan. O hade a Mêrsînê tekildarê mijara de daxuyaniyekê nivîskî da. O hade helbesta dewletê şermezar kir û wiha got. Êrîşên bi vî rengî binpêkirinên giran ên mafên mirovan e. Tundî gotinên nefretê yên li hemberî gelê Kurd ji bo pîvana ahengiya civakî û wekheviyê xeteriyekî mezin e. Divê di zûtirîn demê de hemû faîlên ku di vê êrişê de cih girtine werin tespîtkirin û cezakirin. Jingeha gundên Duhokê di Metirsiyê de ye. Bi hatina havînê re xelkê Başûrê Kurdistanê bere xwe dide seyrangehan. Lê bermayiyên ku li wan seyrangehan dihêlin dibe sebebe nerazîbûnan. Çalakwanê bi navê Emar Enîs wiha dibêje. Lêwîtandina jingehê bûye sebeb ku gundên weke Emînkê, Behar û Sîndor serê hildin. Divê hikûmet çavderiye bike û lêpirsîn were dest pê kirin. Emar bang li saziyên ragihandinê rêxistinan kir ku ji bo parastina jingehê pengavek hişyariye bidin dest pê kirin. Sidik Celalettin jî li ser heman mijare axivî û got. Divê ji bo çareseriya vê mijare torek parêzaran were ava kirin. Kampanyayên paqijiyê were zêdekirin û ji bo çavderiyê polîs were micîv kirin. Ji bo kesên ku qirêjiye belav dikin jî divê zagonên taybet werin derxistin û ceza bêdayîn. Jingehên nelewitînin ew jingeh û civak ya we bixwe ye. Li navçeya Anamura Mêrsînê merê bi navê Naim Şen Songül Perçemê bi çekê qetil kir. Naim Şen piştre hevil da ku xwe bikuje. Naim Şen yê bi giranî birîndar bû rakirin nexweşxaneyê. Cenazeyê Songül Perçemê jî rakirin saziyê tipa adliya Mêrsînê. Derbarê bûyerê de lêpirsîn hat dest pê kirin. Menûçeyên di nava rojê de derketin pêşkêşkirin bimînin di nav xêr û xweşiyê de.